namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel nomuntu of course da ke yona papa Rhulani timhaka ti bihe kambe yeah, and then from there of course da ke tlhela ka the developing story yeah sha Dr. Sithole ku na ti new updates there, and then from there da ke ya ka Hlavu yeah loyi yi nga ta ke ngulingana Dr. Sithole and also Mayengani the president so ndleka ni master chair ndzi ri na ha ri ku scrolleni laka TikTok no hlamala video clip hi manager la foroman a ku swa ai work from the side ai nga ha ri manager no ku but still nyana va ha ri connected ku yi n'wi posta pa pharelana ka page and stuff like mi no hlamala video clip leyi a hi pfuli ni vona ku ndleka yini la master two ni ku hlamala na mina, let's go. Sure. Go heme na Rhulani ngwino tokulwa nga chapo jara kaminga ambe woni zonda lekere wani ranza elesho mango yo beya futhi la mawana tambe bari khomuwe futhi tambe bari khomuwe namuhla swina awara ne ikhomuwe tambe bari ku ve na xikandala xi nga endleka last week abaya namuntlha hi vula namuntlha straight namuntlha ti ma namuntlha i 6 February so ku na skandal xi nga humelela last week eza hlamusela ku foreman, let's go ani loko ku nga vi na confusion namuntlha straight 6 February, let's go. Ku ri mabyaleni ku holoviwa ku bananiwa ku kwazakazaniwa kwala yeah, so tambe va yi khomisiwe last week actually because namuntlha wa ngani i wa ntlhanu yeah i timhaka ta last week yi khomisiwe last week ntambe. And then tambe va yi foyinela va yi byela ku tana police station asasela mani hi ta kota ku vona ku ri khoma kumbe a vulavula kumbe endla njhani tambe yi nga kumi nkarhi yi nga yi so tambe yi nga yi vhela se va tirhisa nawu ke loko ku ri ke ntlamba ya yangi se namuntlha va yi khoma namuntlha se yi khomiwe namuntlha tambe ku nga wa ntlhanu lero yi ta tshama mdlivela na sota hi Monday yi ta kota so ni nga tivi kota ku yi ta famba njhani ta ma-update hi Monday ku ri what's going on swin'wana u nga zo tshemba leswi vulaka hi vamasipala twa masipala xi ku loko zo holova na mi kahle problem xin'wana masipala la xo mani ya ku yi strong ngopfu a ni koti ku swi twisisa mani loko ku ri ke na hayi xa khongela xi strong se tambe yi khomiwe so far a yi khomiwe tambe me na Rhulani ndlozi ra papa Rhulani ri ra nsirhelela ndlozi leyi a ra ha sirheleli sweswi nge ro pfalapfala no ma-update a nga na nchumu xa serious ni ta vo hi Monday ku ri what's going on tinsanga na yi fonela ni kumi na tinumber phone ta fika 9 Papa Rhulani 1, Papa Rhulani 2, Papa Rhulani 3 until 5, 6, 7, 8, 9 hinkwato ti-off a na ha tivi ku ni fani foni yi sweswi Papa Rhulani 9 a na ku twa update sa hi foresight ra yona ku ri ni kwanya kasi tintsangi ta ki twa vulela ka wena va ri va gata a wu tshweri pichi yaka tintsangi mo so a ni loko yi kumeni so foni ya mina ya formal like tu ku se fika makumu video it's fine. Yeah, so mhaka yaleyo a ro sungula vhele yi khoma Papa Rhulani, we all know it yi tshame yi khoma na for assault a nga ze ku tirha mikwembu minkarhi liya hi foreman because a yi humesiwa swi tiva ku manager philani minkarhi liya yi va yi kha yi pfalapfala ti-case yi ze hi ku swivula ka ti-live ku yi va yi tshama kha yi meka sure ku yi humesa timali ku a nga khomiwi demand because a tshama kha ri involved ka timhaka ya assault mi kuma a kha assaulta ti-girlfriend ta hina and stuff like that a hi swi tiva sweswo even na ti-video clip tin'wana hi ti vonini mos a kha tlimbe munhu Papa Rhulani minkarhi yaleyo hi tshame hi swi data and stuff like that so hama hanyele Papa Rhulani loko se a dakwini kahle swinene ka swi vanga na tinyimpi at the same time unfortunately a ro sungula yi khomiwa mos yi huma na minkarhi liya kambe yi hume hi beli ya vanhu va nga ri 1000 na ku ri 1000 yi tlhela ni humini hi 1000 sa hi tivi kumbe swi a hi tivi ka nga vanhu lava nga ta yi humesela beli na because a ni ku ta laveka beli a mi sure ku yi ta hume beli a hi tivi va ta va ri kona vanhu va kona na because swi tikuma na ku ya na vanhu manjeni vanhu va yi jikerini 1 jikela so I read
lava tsakela ku pfuna va nga ya kwale Saselamani le let's see Saselamani ku na yin'we is there ku na khodi yi tshamise kwini Saselamani kambe swi tshamise kwihi swa ku stadium xa vonanyana no ni nga tiku like a Saselamani ku ri na khodi ya kona yi tshamise kwini kwa let's see court mi nga mi yi support ayi homo a ni yi voni mi a ritsi n'we mi nga kwale a ni tivi magistrate I don't know man I don't know swa huma hi leswi wa yini dele swa huma swi kona hi leswi hi kwala ndzeni nyana kwala I'm not sure if lo Google Earth atini na la kusuhani na let's see yeah okay let's see what's happening le marito ku magistrate offices ku nga ku ri kona kwa let's see ni nga to swi vona ya ku ta ku ri kona ni vona hi movha maphorisa la then hala side then swa ku ya le ka home affairs then le magistrate Saselamani office mo search yi ko ya home hi le ka main road la in by so ino ku le ka main road sorry before spa nto ku na spa la ko no ku na spa kun'wana la ni ri tirhiseni na vatirhi a kona ka spa yi le ku kasi or hi le mahlweni mi ndhawu leswiyani bayizisa ku a ni ku na yi tiva kumbe hi le mahlweni or ni famba yana mahlweni ni twa ku na spa yana xin'wanyana kumbe a swi bya whatever swi ni bayiziseni sweswo I think swi ni bayiziseni a ni twi na ku sure leswi ni vulaka swona but a hi swona but it's fine hi meni nga bayiziseka ani magistrate la it's actually before hi meni nga bayizisa apologies for that it's actually before ya la ndhawu ni swi twa ku na spa ni nga yi vona ka the right side ma siku rin'wana ni ya vudyeleni kwala ku fambeni ya hi le spa no ya hi le ndzhaku so patu leri landzelaka hi kona mi va mi kha mi ya vo magistrate ya ye ka transaction liya hi kona mi yaka so hayi mi nga mi ya support papa Rhulani mi nga mi ya support a ritsi ya emdani vhele khivi eka timhaka ta dokodela va hina ya already na part timbirhi na part 1 loko the animal khate ka BMW le ka Dr. Sithole and then swi basisiwa swilo leswiwa as gaza boxa nga va hi update ra kombisa ku hayi no movha lowu a wu teka hi mitirhi wa ka Munghana Lonene FM so ku tlhela ku na yin'wana update again from gaza boxa la ku na update again because ivi se a paluxa ku i mani mitirhi lowu ku ya hi tiposteni lowu khe hi ti landzelerisa la because hi fike hi vona a tsala this post ze ku na coincidence ya nchumu hi swona leswi a vulaka swona hi swona leswi a vulaka swona gaza boxa la a ni to ku tifayile ti kuma ku gaza boxa a xi na tifayile dimen hi fike hi vona fa a tsala ku loko no za ni ku sendela picture leyi swi tivi ku mali ni ta ku lomba mara loko u nga vuyisi mali ya mina ni ta ku tekela nhundzu even then avekela that image first of all loko hi pfula ha swona ku na Munghana Lonene FM logo at the background swilo leswi nga clear then kona na swona ku na n'wana n'wa G so swi clear a hota ku baseka sweswo ku hayi swo ku mutirhi lowa ka Munghana Lonene FM a vuriwa ku hi gaza boxa lama un'wana wa G so ku hi xitori leswaku hi yona a yi lombe dokodela ya yena i mali a ni to ku swi njhani swi fike njhani ze yi lomba hi n'wana wa G a ni ta swi twisisa loko a ko va maybe ku ri munhu wa tipolitiki vo ANC so ya a ni ta swi twisisa nyana ku vanhu lava kha va tirhisana ngopfu vona mhaka leyi or munhu la a endla ku ti-finances maybe kwale ka Munghana Lonene FM sa ni swi twisisa kahle ku swi te njhani but ya hi yoho mbirhi yoho loyi khe hi chekisa la ya ka post leya ya gaza boxa swi clear loko khe hi landzela xitori mhani hi nge byi hala na hala mhaka hi ya le a vulaka yona gaza boxa kwalaha so un'wana nga ku dokodela yi ri no a yi busy hi swo Dr. Sithole yi busy hi swa mafenya byi na mhaka na swona va na mhaka na swo no ku na yini yo va busy no posta n'wana yona kwale kha yi kuma mi dyondzisana na ku cina swi helela kwalano hi xilombe a ni n'wi lava mukomoni wa mulungu ne yi veka la this post laniwa va ku ndleka hinkwaro okay it's a typical white person as mi swi tiva ku va ome ku oma va swi kota ku cina valungu kumbe ta dyondza
So a no hlava hi mi rhanga phanda ka ti-comments a ni vhela swi loko hayi mene leyi yi kuma maseve mi pfukile a na ha swi tiva ku ntsimo leyi ku avuxeni swi swa movha yi swi vonile then awa dokodela yi kumise ku hi pfukile minjhani maseve zina ku ri dokodela munhu un'wana like no ku na yini kahle mi nga ma hleketa loko mi rhanga phanda kha yi kombisa ku bifile ku teni a mi swi vona ku hayi it's not shaken so ayo a yi chuhangi yo dokodela a yi chuhangi la let me see kumbe xana ku nga ku na maybe different comment yi nga respond ta movha la but a yi chuhangi la let me try to quickly check ya respond no vona only comment yo from xirhandza swilo impera no hi rhandza swilo nga hi kombisa ku hi ngo ta ku movha va tekile i ntiyise maseve and stuff like that a hi respondanga la swilo swi nga hela kona ku ri and stuff like that hi sayiti rero ya that's very key ta ka hala ka sayiti ra Hlavu a na vhele a ri ku tibifi ti ri kona nkarhi wun'wana ku na sayiti leri mi kuma ku va ku yi ri happy a ni vhele Dr. Sithole kha yi bifeni na Benny Mayengani hambi sweswi swi nga ri interest swi komba na ku va Hlava maybe wa va ngheni swi ri interest nyana va tsake ngopfu because hi fike hi sungula hi vona fika posta this similar card to ya Dr. Sithole a fika tsala ku for sale ya 65,000 rand and stuff like that kombisa ku va the beginning yo yi loko hi rhungeni Dr. Sithole la yeah, and then from there continue with this position loko a xo loko zame Hlavu ku xavisa dokodela la because hi fike hi vona fa tsala ku hi le ntlambi yo ya lomba 65,000 rand ka mahaxi yi ku ni ta hakela hi mali ya stage kokwani cawo va nga ha n'wi buka vuyisa na minkarhi liya ni ze ti holova kokwani cawo na Dr. Sithole minkarhi leyi hi timhaka stage a yi chingeliwe ngopfu minkarhi liya a yi chingeliwe ngopfu dokodela Sithole kokwani fonyo a xi kota ngopfu fonyo minkarhi liya i nga ri na ditwa dikha digonya ka vo 18 minutes so so ku layeni sa zama ku va a yi chela ka ka risimu ra Benny Mayengani the president i le ku zameni ku very close na Mayengani hayi va nga yi influencer mo ni hlamala se va yi bini na hi dokodela se ku ri va ku ri 4 in 1 ku va ku ri 4 wa vanhu kwani swi very by 5 swi to ku na 3 wa vanhu ku na hosi Mr. Boss ku na i Dr. Joe Sherman ku na Penny swi komba na ku na yona i Dr. Sithole yi ta cheriwa la man so as tete ta khana vona ku a swi hi ku munhu i wela side rini lava nga ka hala ka fan base ya Mayengani va tsakini a ni la dokodela yi zama ku kha yi nghena ka beef so loko mina ni languta hensi ni fike ni yi languta xikarhi ka loko swi fika ka beef kahle ni nga vi ni teke sayitini and then they also wrote this post me ni ku chaviseriweni hey loko va ni ba ni ya teka stage na sound the animal va na ready yeah as a last update for today fika hi vona fika posta this post la nga fatsela ku a ni zangi ni vula nchumu then ehenhla hi fika hi vona vekela Mayengani kwala yi na camera second image ya swona vekele n'wana wa G laha henhla ka caption nga tsala ku loko ni ku sendela picture leyi ni tela movha okay hambi ku tsale mani and then yeah the last one vekela movha wa Dr. Sithole and stuff like that video lo musi leyi a hi veke yi huma ka video liya a yi vekele ma imbetsene ka the previous video and stuff like that so leya mhaka of course yi fika kokwala Hlavu i loko zameni ndlela hinkwato ku yi ze before dokodela a redzi hi leswo loko ri amukeza swi kha va ta ka subscribe ende leswo tekateka swilo leswi sungule na Gwabulani i Gwabulani wo sungula leswo tekateka swilo se hi vangele timhaka a phela se swilo swi le ku tekiweni ya as already done my updated I'm not so like McDonald's as you can see so the garage is slowly taking in place kana show now okay it's slowly taking shape as I'm sure now I'm it's slowly taking a good shape as I'm sure now kwala so leswo